Efakazi Ezilian Ultera Bugine Nizigitiro mu kibina cya Chamson bafakazi twatanse group kandi RDC Lilian abahamize ngo bayegita bintu muri ama government nije kubahwera ebina byona government nekera kubikwatira mbwe nabantu mwena mukabene mutensa kureba ngo mwahika efakazi nkezi abacyara bashobirwe abantu abatine kikwatiraho bayegita bakirga kwegita niho government eri kwimukira ekagire kiyatama omubiye mikono no hanga ho Lilian Ultera ho ahabwire Efakazezi ngo baheza okubyetaba muntu beja kureba binji bikuhindukaho na munonga okorana soboro namwe tusima nankunda no buyarigira eki yaresire hataba bakijwire abantu bija kukijwe kabandi nabandi rubakijwe kabandi noja no shanga embera yakuzire umwanya gwabonire buri umuntu ayina kasente kakubasa kuto munchi omushaho kakagire kikamugasira kurgira Efakazezi nko kutandika kibine ki kikabahweraho munonga omukwebisaho okubisaho abana babo hamwe no kubashomesa hano twakora gurupu ati tunakwatanisha mu kuyambagana mu kafizi no mu kuherezana ibyo kutunga abana bitu kusima na RDC Ulteraho ubuje akatushanga mu Chamson aha kanisa ya St Paul's akatuhe mu kigombe kitu akatutera mu icaraka akatuhereza amakasente ko kuyamba amakagito Ndrose no amanya